Hayırlı gün, İlham Gelmenoviç. Hayırlı gün. Әлігі вақытта біз өзіміздің Алауыз ауылындағы клуб іргесінде тұрамыз. Һәм біздің енді әлігі вақытта Илхам ағай несіге етейінде тақдимі менен бұл клубқа біргелешіп ремонт ішергеме бір енді саралар өткерге енді бұл ішей башлан. Әлігі оның состояние тоже не ерегендейм. Хәзин несе керек? Хәзин де уйдарыз бар. Дөрес башлап берер теманы был Алауыз авыл мәдәният йорты элек гөрләп торайны. Минем кайф әлегә күрүгезсә әдрәк клуб түгәргәс төшүп китте инде. Да эскөнләсә түгел инде. Менә Соботик тидер әле без эфенән кайтып төштек бүген таңда гына. Эргәһендә кисәткәндәр үсә клуб ташланды хәлдә монда келип монда йыелышып эшләр. Вакытында инде монда кинотеатр Монда элек кинолар күрсәтелә торгайны. Минем бер туган курстан бер туган агайым да эшләне. Адис Закиров агай эшләне. Атайым бұл тәжі болғанда мұнда әлік шахмат турнирлері өте тұрғайны. Естер көп концерттар көрсетіп оқушылар мұнда ери тұрғайны. Шулай оқ. Союз көлеміндегі сырық та келе тұрғайны міне олар естілей, әгерде мен алдай кехелер. Қазір міне сол әзайт мүшлей, міне елнің қалуатылы Özlerimden öğretilip sol avul мәдәният йортын диктор аяққа бастыр керек. Аяққа бастырға темейді, çünkü бұл бастырға, мұтлақ керек. Хүлдәгенә тора бит. Мына китеп барабыз, мына монда әле кисәткә үткә мин тазартырга түләйм, менә безнең вакыт юграк. Өтенә кайткас. Мына монда вакса ине бик агачлар үтә. Нанда картеләнгәйне. Бик матур. Görüşetken vaxtım. Öyrənmədim. Монда библиотека ине булягында. Монда тәүдә зал ине. Баш кибер тартырган заманда. Менә калган тутыра. Менә алгы якка киләбез клубтан. Авыл мәдәният йорты төзәтәбез. Менә уйланып килешкән. Бүтән мәнегенә карая. Менә монда безнең кино йортлары. Менә бүген һәм иртәгәгә сеансларда. Әле ультра тиктәп. Абына күтәрмәдән килгәндә. Монда бик зур ремонт эшләргә кирәк була. Белән юл кылмаган. Бергәләшеп бөтәдә бер күз белән яшәгән эшләргә була инде. Белән юл Gel bulup gidersin. Hatta abzada bu da Sarsam'a gittikine karamaya tutmayın. Baştan üstünlüğü medeniyet hem milli siyaset ministrliği. Kagar normal 67 sigara. May bik motor islangan bu yirakta burnulı motor iğne işte. Bik motorluk körüne. Am yalı otura amma esine qaraham dedi. Onda men ko'rganda balalar esine inip ketaminalar shunda sigaram. Avariya halinde. Hezbit. Onda kiri almay başqa birine sürgəm mümkün. Onda ko'rsinlər hər vaxt yağın. Әлелә күгәрсендәр барлар инде ул. Ана шул тотса. Рәхмәт татым, хәзер безгә уйланырга булды инде ул. Вакыт бар һәм киләһе вакытта якын вакыт исендә инде бер инде саралар уйлап хәл итәргә кирәк. Тергә ултырышып корыйлып. Вот. Шулай.
Ярай, рахмат ата. Инжеге алганыгыз үшін. Бұл ауыл язмышын бергелеп халитмегенде Рахмат. Бергелеп рахмат.